Iki kok ora muni. Lah iki ya muni no. Balungane unekno. Mbah Cokro. Mbah Cokro sapa? Cokro sapa? Sastro. Sastro. Nutu sasair apa Mbah ya? Jenang. Oh alah. Yo, unekno ngono kuwi. Bar kok kene langsung rono. kowe ngene tok ya ora muni liyane. Tangane mung loro nggone beda. Ya kowe bar kendang kene mlayu rono. Lah kudune ngono mlayu. Nah, Ben kecekel kabeh. Ayo. Konang tak gentung-gentung. Wes, ora kurang akal. Apa-apa kok ora beneran. Konang. iki teko konang meneh to. Kaya mangkano mendung lho. Pokoke golek larase iki ben pas. Lah laras wis pegatan mbok goleki lho. Nah, Jare mbok telusur. gage. Yaka, muga. Hei, Sing apik, Mas-mas apa adik-adik. Mas lah jadi bengoki. le, bali le. Ya terus ke. Yo. Loh. Oh, bintang Oh, lah. tamu Loh, toh. lah kok mulai? Mulai lho Mas. Oh, alah. Oh, ya. Oh, ki mau bablasan bar camping. Oh. Bacutan iki mau. Bacutan bar Nah. camping. Ketoke anu ketoke bar. Bar apa? Bar itu keren lah nggo kloso bare. Kok iki nggone Kayak kene sing go helm barang radit sopot ngantian. cah-cah yo ngene iki. Ya matur nuwun ya, bali ya. Anak sepurane bapak. Anak ora ya ora apa-apa. Engko coba baleni neh. Nggih. Engko lunga meneh. Nggih, Den. Panas. Saking gede. Lah kok gede. Hei, masih cek. Sekak kene. Ah, sekak kene. Ah, cuma. Brong. Ayo, Brong. Lah, ayo. Oh! Balik. Kamu pelanggaran. Karena kamu ini jalur searah, kamu balik sini. Kamu melanggar aturan lalu lintas. Terus saya ditilang, Pak. Iya. Mana surat? Maaf, Pak. Surat lagi tidur, Pak. STNK. Digadian, Pak. Kok digadian we? Mana SIM? SIM itu apa, Pak? Surat izin pengemudi. Pengemudi. Surat izin mengemudi. Heeh. Anu, Pak. Belum punya, Pak. Loh, kamu umur berapa? Aku kan masih di bawah umur, Pak. Oh. 17 tahun sudah ada belum? Belum, Pak. Wah, lancar kamu. Kudu 17 tahun. Kudu apa, Pak? Kudu punya SIM kalau mengendarai di jalan raya. Nah, ini di kampung loh, Pak. Di kampung ini Lah. cuma roda 3 loh, Pak. Lah kalau udah 3, Masa polisi telusupan turut kampung mau cari rondo ya? jadi Hei, ada polisi loh. Ayo. Pak. Ayo, Kabur loh, ayo. kelan depan ngomong aku. Aku mau bar kenaan diprank karo yoga. Heeh. Do lunga. Ya. Oh, masane kowe ben aman ora garapi yoga. Ora garap Pak polisi, kowe diawe lho. Loh. Diawe kae. Itu Lah. Pak polisi kan Pak Polisi Babinsa, bukan Satlantas. Oh, Oh, pinter. beda. Beda. Kalau Babinsa Gimana, Pak? itu Urusannya gimana? Babin Kamtip. mengamankan, menertibkan warga masyarakat.